Učimo se portugalščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. Preparar. Pripraviti. Cozinhar. Kuhati. Cortar. Rezati. Picar. Sekljati. Fatiar. Narezati. Descascar. Olupiti. Lavar. Oprati. Enxaguar. Splakniti. Secar. Posušiti. Ferver. Zavreti. Fritar. Cvreti. Assar no forno. Peči. Grelhar. Peči na žaru. Cozer a vapor. Kuhati na pari. Mexer. Mešati. Misturar. Zmešati. Verter. Naliti. Adicionar. Dodati. Aquecer. Sigreti. Arrefecer. Ohladiti. Servir. Postreči. Provar. Poskusiti. Temperar. Začiniti. Escorrer. Odcediti. Cobrir. Pokriti. Cozinhar. Descascar. Temperar. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.